Hi family, good evening. I was saying about Monshare, Sour Pepper, Monshare na, ya Moncomo, Monshare, Obaswa, Obano, Emma Boncomo. What I say, we real quick. Obaswa, share, and Adwenepahene Jacuna. Obaswa, share me dincomo, and there was some breed, mamma, sir. And some coach you cover mine, a bebremone. To Obaswa, no, I share any dear class on essay. Yan fire munko more fire. And then Nebushana, your baby and take a cry. Baba should be a sister Rivers, will be a child, sa. Aye, sa. A church will be a Obaswa no share. Send a bear grown by a day. So what I say. And a hot message, the mamma. Message a mood, message of coach you call mind when you bet your home pa. So what I said to Baswa need your counsel. No, I say, no, you be soon your beer day. As when you be at tea, sir. Then fancy and pardon your day, Emremo. Abrokyire for bread, Ghana for bread. See, you took what time, you manner. Natasha Bechia, why? I said, Abrokyire for Dinah. Ghana for so your day, bread, mamma. To see an hen in Tunco. Yanko, you man, I say, Yanko hen. If I near go. And only a seven. See, I whom be a Yanko. Until you be boncomo. Obaswa no share, Oba no share, said the bear. Be real quick. I wish I never be doing come over this life from Spain. Life in Spain, sir, will be a chow. Spain for you a chamo. Ghana for a movie as a be a chamo. Becky TV soon, Adwenepahene, Aja Kunya, catch them, say, yet the semi cook to cover a minor. The banner say, young family, one nice and ya. So I tell us, our paper, because and no be the cost of a quantum has here, and near nine, and no be so cost away my Ghana mua, and near nine, and winter yet. Many programs many a thing, and I'm on Tiasia, and many programs made in Sire Pepe, Miss Madin, till some now want to mean canoe. Made the just seconds, no, my car to all. Call Ghana and Riana be moved. Ubua want to mean cat, not to power parcel. Ban Becky Adwenepahene TV swa. You be catch the Canada. Baby, I answer for Tano so near catch the Obaswa no also, Ban also. And net Adwenepahene by fire. Sa. Ghana for now, Momo Ghana na. Most sorry, I'm Abrokyire for fasom. Yet to Chromo hand, yes, I share, nya Abrosu. Yenya Kakrebia, ya de Bramubia. As a man so more you're ungrateful. Ghana for be Bramo Ghana, a fan na. A fan be Brenano. O my so idea. Mamma, I didn't say. So Baswa shall bash and then a moncomo. I didn't say, who say, friend, say, and what took me about Bruchino. Council will be at Ghana. But to be drop Bruchira, Sanka Bruchira for be ye pano, Kijana Ghana for so. Cabruchira for a be ye pa, Kijana Ghana for so. Because Bruchira said Netino, Obia man Hosua, so I call you business at Hinoko. Ghana. Very good. Your throw be say, Boga, if we home Boga. Boga say, wa Bruchiri, bread. Ye watching papa. Manchester maybe I will be a chair, Monshare. Boga say, wa Bruchiri, will be solia. O Koyana Jumaba, when you do. Sap, no say, Quaid for. So I say, she Ghana for Ghana. The piano, o car someone near you and why they, Essibone. Utimi be a company, Ghana. Utimi be a Juma, Ghana, a Joe be say, Bema, J. Juma in a day. Now, her so, mammy. Then in the Panabay. Be Jumano. Or best say what Jumano. When you say, oh, Abrokyire this Canada, a good form. And so Abrokyire for bread. Tiana no more Ghana. Ah, the piano, or be a Juma, that's what the mount. Such a Jumano mano. Na Jumano, what good Jumano. A 10 p.m. no better than any pan swap to my bear at the papa movie. And yes, I Abrokyire for Binum and Ghana for. Abrokyire for Binum, a Ghana for. But Ghana for no be I am who the Pabia, woman who situation in system that one intino. Only say Abrokyire in the air for. So be to Ghana, Nasa Opus or Buano. A many pounds with the year was I don't know for me Abrokyire. Say be Visano and to tell her banso. Visan in Google form any assessor. Yen no more Ghana na Abrokyire na mu hu no saa no
ntina da bia na de episode ni abrokyire mu aprabo abrokyire mu nsam ye dey e de brem se na ebe ya mo betetete no ma bebrase bo Ghana for no angasa no am se yetu kwan ko ba bia na suban ya de na di no enye suban ya ye pie no enya de ye dey eboa hwese obi ti Ghana nipa ti Ghana no na wo hunu mobo se oh we de mesrew wo nenam kwa wo ne adwumaye wo se adwuma ni kuro no meboa adwuma ni kuro no no me ma bo me ho bonden aye adwuma atima hyepo ne o ma abrew se no ma we de bia ma bia store ma wo gina tena no na control ne o ma no se de be ya mfa so beba so na wo benya bia di na mo so menya bia ede adi no de na Ghana ni be ye obehye ne o ma ni nyina ba so no ahye obehye ne o ma no wo si dan ya wo si no wo di ja obi se dan ya wo si nipa nya de enhwe so emfa ma wo onhwe so mfa ma wo no dan de no be ye cement ni ye tena obeka cha se na de hu se ne no bogafo no otimi ko busa otimi so mo bi ko busa cement ni price nti nipa no beka cha cement ni price pepepe eno ontimi fa nya de enye wazan so ontimi fa nya wazan waka cement ni price na kire se 50 cedis obeka kire wo because nim se obeye de wo no obako busa enti no obeka cha se ye be hia 60 bars of cement mame sa 60 bars no obaka akoto 50 bars na we ye koka chese Ghana na adwene ekuta nipa bebre no enye adwene ekuta nipa bebre nya hwe Ghana eskafo ewo Ghana ebua bi mu a na agegu omo bua bi mu a na agegu ntese eskafo no bebre no ska no tutugu fom because akwasi broni kromo ewo yi akwasi broni wo ska se de kra na onyina ba bi ntutu ska nya de engu fom saa seka Ghana yesuban ya nke yebesu betimi ama yesikafo no mo kronom no aya we se eskafo yi krona etim no nye ti krona etim no nye no Ghana eskafo musika na mututugu fom no mo fa support youth no we nyina youth no meka ho asem wo ti Abrokyire so na se wo bre na okobi adwuma ma no so a na wagu no watena Abrokyire abre akobi adwuma ma no na wagu adwuma no nipa do boga do se boga fo se age se wo kan asem wo se ya obi ba challenge wana sa boga na otik Abrokyire no wombre emie bibia mu bi o Ghana da age sa boga no wonkoye hwe wo Ghana boga otik krom Abrokyire a ontimi nkosi dan ontimi nto ka ne sei liquid soap pon ko ton da ontimi to spray ko ton da mo bi ntwini ne ye no wo kan obeka so oboa but boga wo Abrokyire a ono atimi ayede ato bibia kofie ama amanfo ayede ebu na fa so no wo kan asem wo se ya oba was asema me nua ikan asema oba ikan enokre because ye bre wa Abrokyire Ghana for so mo bre aha ti say Abrokyire for so mo bre Ghana for so mo bre yes ska wa Abrokyire unya ska wa ha say na de because Ghana ni omayede ade hi kura no say wo tu kwan bedo Abrokyire na wo de wa chieje obusuafo no ena Abrokyire fo emu 90% ena wo obusuafo nyina enka Abrokyire fo emu 90% omo no busuafo omo nka adentia otu kwan ba Abrokyire no abusuane nim se sika no gufo mo ha waye yiye buso nti we sole a ena wofa we sole a ena bra we sole a ena meba we sole a na sei obi e pressure Abrokyire fo Ghana fo abusuafo obi e pressure Abrokyire fo wo ba Abrokyire wo fa bi wo ho wo pese koye japade wo de si wo fa no so wo fa no be jegu twok obese obi bia wo so bi wo Ghana wo de wachi kojana obese obi bia na mo wo papompo wo ba ekra no ese wachi obese so ati asente kam ya se Ghana na ngasa no obi ani wo a wotu kwan ba Abrokyire ka so de wachi jana eboa wo enu tira bogus ne bebre wo ho no ma me obeduru ase ya na otona adwene mo Ghana obeduru kroma ase ya na otona adwene adentia se ono diska be kofie ami atwina didie eno betwa odiska no betena kroma ase atwa nanum because o betena kroma ase pa no abre bra be bre na odiska be kofie odiska no kofie so a omani nso odiska ko du fie no omani nso me asa ka kire se na sei mo susu sa nkofo we so pa kwantu ayedai atu na wo pe ekwan atu no na obi di na chi agyaw obi di na chi agyaw no hwehwe na chima no because omom wo Abrokyire mo ye dodo nyina no omo we ni papa wo mo chi
because kroma say ati business do do say na betimi aye okroma unya ska enya dem na gu a egu bank no fa so do say na beba so e dey amount nti de hian say bia be business bi e dey e wo Ghana ti business na be e wo Ghana no e no na e dey e boaw anti be beto akọ Ghana akọ control business na we dey wo ye no we ni nyina achi no wo ka na nipa no a wo bia business dem ano no ya na yesro ma me say that bia me de meka yes that bia meka yetiri more than too much adwen bone ne yet say nipa ne hunu say wo Abrokyire na first of all na kasa very good wo hu ye na hi wo ti krom ha no na wo sori a wo ti mi ye de e ba Ghana no krata krompa wonya wo krom ha no eye na hi so wo hu ti ono de ani said ye odi beba bia no be se wo ma no koso da Ghana for ye ti enye good me nyanum Ghana for drum pepe so se musu ban eno ntira mo Ghana mo na ese mu na mu dide no ma me na obi ti Ghana o siska ni Ghana eso ye ti Abrokyire siska wa ha yi ye obi ti Abrokyire ye aduane she fridge mu wo ye still she fridge mu a odim na wotwe mienu obi ti Ghana wo ye still wa adeche so se nyinya obi ti Ghana wo ye still wa adeche so se nyinya so ati ase obi ti e ka ne sei obi ti ayi Ghana wo ye nkwan a nkwan na wo ye no ene na wo ye nkwan na obedi amanasa so ati ase na asa aha time krania time ni say enti wo no ha say na eti na yes sky okronum krompo no management nkwan na de ti Abrokyire bosome so obi wo honom na o ti Abrokyire no bosome so akokọ nam na akokofunu okoto akokofunu ma akọ 4 no na okoto mre ayede eda ka ho enti week we no twitwa akokọ no ba akọ a na odi mre na ayede aka ho odi mre ne ka ho a odi no for the week ono o kan fufu a na odi kosu ayede ato so na woti kroma sei e kire wo yam kom woti kroma sei e bo homodin bia sei nka wo so betima ayede enya bibi akuta na ndakoduru my Ghana mu se de be ya obi wo ho be de be boa no nipa na to no nya de se wo dwene ho no wo fa ho onwene ho abro ne wo kan yes boy wo kan yes sei me adwempan de bia meka be kiso so be de beka because ye ti Abrokyire no nya so obi tiri modin obi wo an ena bia watu kwan na wo blemu no san ena wo nkofo wo busuafo ma Abrokyire nkofo we wonim ne ekoso wo montema no aka no atum boga fo we breti kroma se ya omo no mabusuafo nyina no ma so nda omontem aden to obeduru kroma se no me de ya no mo krom wo Dubai kra ne katakra na ya no ho ye mobo because ani pa no ono no obueska no asan akọ so obetima san de aba Europe Asia na English countries ni bi na sa ani pa no mutimi gi ni sika edia na sa ani pa no ba na mo se be ka chen so tu kwan na abrabo be no koboye efiefo mo unua Ghana ni ebeji usika di oju usika di wi a ukoduru Ghana no asa ka cho se kuhwini utu kwan no abrabo be papa be na ati koboye na woni na kasa ofun so awie no wode fon to so na odi watem wode fon to so a the next a year atem di no odi watem na an uka se Abrokyire na kokotena ye no uka se Abrokyire na kokotena ye no ene ehu bi da na mofra na ma be kasa kasa enim rofo Ghana for the omudi atem de bia ye ne omo kasa ye de phone no to so pe na ye nim ye bo ka we ye shi but atem die nku afa na omudi atem anu eden efa na omudi atem anu eden sa efa na de bia no omudi atem enye izo omo no kasa omo de phone no eto so a se akwase ampan chimi fo wo e de be na we ye mame enso sa nipa we no oyi no ho kire na afro no wa brene kakra mama ya na kakra wo be kwa koma no so na ni so dabi o mani so ade dabi hwe ya na meka ade bi ho a dabi ya na metime dwene ko akiri ya na ma hu se ese ade we sei na e koso wiase na ngasa no kwan be solution ne sei wo se nipa bia no wo ya ade ese o find solution a utim se ade we sei na e be dey e be boa ana se nyere e moa hwe ye ti kroma sei yes ye pese my Ghana ye dey ekoso mu nipa so omo Ghana no omo so mpese omba accept se obu de ade komo ma hweso yi
Omo ene do mo mpeti. Yes, attitude no kwade. Omo mpeti. Eno so de so man fixe so de anya de beboa. Because me meti Abrokyire. Ti na me ka say bokafo na omo eye akwantu mu na. Omo so omo die ni mu face the country no. Eso omo kan ni nyina afra. Omo kan ni nyina ede fra. Because otina wo say yeah, mama. Because omo ti krom hanom. Abrabo fun omo bo wa hanom. Kontompo kalabule. And omo ti min kan okre no. Ani ntia. So what you say? What is her fake life? Or the address akwa to baby ekoka na de bia na asema ye ka ye be kan de bia. Ani ntia. Ai, ene ntina sa bokafo no muso wa kontom na. Omo ntumi nka face attitude for asem. Because omo nyina omo so attitude nye. So what you say attitude? Ni ntia ne. Until omo ntumi nka da until say omo ba sese free omo abra bobone omo bo okrom ha no. Na wo sa nkofo no so no maame. Wo de yenhwe Ghana skafo. Membre skafo nso kakra. Na ewi a omo attitude no omo nyina be de bebem. On sa Abrokyire ati eskafo no eka ho bi ena man no ekoso eskafo no timi de adwan hands together no ma boa government no Abrokyire ewa ha pa yenhwe ye man Ghana mu eskafo o Ghana omo doso bebre eskafo o Ghana doso papa enso se eskafo o Ghana sabi ebi ebuo bi mo fine but the omo ye ne se otimi ko gina ba bi neska no egu bag mu no tutugu say ya o tutugu say ya neska na skafo no tutugu no sa ska ni nyina no eti omo dwene eye man no ho a omo dwene youth no ho a eti ko mo so ntimi fa anya den en support because kana wo tutugu no what I say because kana wo hwa wo tugu no sa no ma we nyina no esa omo so omo de face the country anu ni nyina no omo ba omo kasa ansem ni nyina se no Ghana man enkoso enso ye waskafo okrom ha ya sa skafo no omo ba omo ska omo nya no omo tugu fom eno do omo kan Ghana da hono no nipa dodo na ya adwuma mu ntua tax omo ntua no omo ba omo nka ko Ghana da bia meka sa Ghana adwuma wo kro no papa aje se obi akwadworo obi akwadwofo hwe kro ma sei omo waska pa ya farmers se omo nyina no ade ne se omo nyina no omo pe se omo kotena office yes but kro mo hanom no Abrokyire so na nti sa wo so hanom sa no adwuma ene di kena wa hanom eno na aka omo nte ase no enti no wo obi a we wie school aya na em wa so me ko university wo se me pa kwantu atu university na wo ko sister fa mpaso obi amro so we say waste of time ti o mama so wo ko university no na so why wadwene say wo de tena wo man Ghana mu ana so bi wo ko university wi a no apply school e wa Abrokyire or apply school no wa Abrokyire so ko obey na masters eno dey good but wo no a wo say obi ko university nti no by force wo so be ko bi ko na wo so be ko bi no na say wo no wo mwa ho say bia be o masters wa Abrokyire wo ko university na de awie wo san ba ba gina Hosenfeld e wa Abrokyire a sa certificate na wo no wo ye no Ghana ni nyina no aide ahyegu certificate na wo ye no Ghana ni nyina no aide ahyegu enti da bia me ka chom so onim so betu kwan a at least wo wie SSR na so wo hwe na so betimi aide etu kwan usika sam ya no aide na watu kwan ene otu kwan ba sa ata no age no eye de ugusu ye de young kakra ba sa obetena Ghana na wo se mako university wie mi wie no eno man koyi o nta fe na men samra Abrokyire dia wo bedo Abrokyire se no certificate na de koyi no ena dodo na so pe Germany aba omo pe Germany yes dodo na pe ha se aba ena ha no wo ba ena mo kasa ne ntino legone ni o mana akukọ koyi ni nyina no and han to say bia UK na US na bia o kasa bia this am ko English so what I say ntino mi nua no mo Ghana ene mo amu Abrokyire ne mo attitude fun na mo te Abrokyire da bia ka mo so mayenka no mo so le ma no de bogafo a mo te Abrokyire a mo se mo nim nyansa e so le begina e ka ne say amansanten tan so e obia na face the country mo amu so mo te krom say no mo attitude nye abrabo amu bonye den enye wa abrabo awu bonye wo so le a no san begina wo ye say obi enfixing ono no aye ka ne say enfixing man Ghana ne da honom Ghana da ho
ɛna mo a mo say fix Ghana ni nyina no enya atem de die ina de fix Ghana ɛna nioma ye kan say mahama ba yo be ye no ya mo fa nya de en compare uba no ba be yi abeto no se bia mahama ba obe ye sei ene abo mahama ba so na do ba no be ye dey obe ye sei enye se omo nya hwio enye ma papa bi wo ho aya me hu oye bi wo Ghana but no blogger bien ho omo fa meto oye face the country odi beto on fa da wo kan so obi na start ye ti o mama wo kan ye say ena se mampanyin we na start ye ena sa mampanyin no start ye no se mampanyin ni one we ba ye no ena one to de mampanyin dada ne ye no so a the same people ba be gina ho akofa beto say we se mampanyin we ba ye no de dada na ye no one to aso so say bia mahama ya ade na kufa do ba ye no se na kufa do jai to ho a the same fake bloggers no face the country for no mo de dada no me face the country no omo a Gentle me face the country be can wasem say those people no mo de da no nyina no omo nya papa face the country for say mu temi ya enye so obi against saman ne nkoso mu temi ye omo no mo de da no nyina no papa bi anim obi a oso wo no a leader me say obi a oso a leader both Abrokyire and Ghana omo so omo ye leaders a omo de da face the country na no nyina no omo nyina no omo ye bomb eno na da bia mba mbeka mo ntia sese meme agency se Ghana bekoso na me youth no bre na mpeso mo mre da bi o menua me se omo na omo da no no omo nya papa obaso no ahye face the country no e good but omo da face the country na no wo de ya hwe omo kasa omo mpo no omo do omo ho ya hwe omo ya videos a hwe omo views o ye video to ho ababa tan wa dede ena mo support ye e ka me hu ye mo pass mo spread some good news e kwa abonten no omo na say good news o sa good news am pass mo spread kwa abonten no ka mo start ye na no na ka mo leaders no so mo platforms akese no na ka pa no ma share to on platform so oba so kra o ma hu no na ko ma share akwa challenges above the country for na nkasa mfimfin it's hang for we na challenges above mo mfimfin no omo say omo be leaders yeah, because so what you say mo kra mo do mo ho message na mo dey kon some say message den good sir enti hello aditi na me ba o omo ye video na wo say omo nkrofo na omo share dabi on fan to the page dabi because on say the two obi am say good news amafo be fa so ehu e wo onu ni page nti won share to hon so mo do mo ho and I face the country for the baako and I face the country for baako mo nya baako bia me face the country me support but do omo mo die ni mo no me support mo na support mo china mo ntie face the country na se Ghana kwaso a me Adwenepahene eye beki me yere ye pepa but nipa no mo down no sabi mo se mo nji Ghana mpanyimfo ni na me na magi mu ni mame mo se mo nji Ghana mpanyimfo no yes mo se mo face the country for mo se mo nji Ghana mpanyimfo ni o mpanyimfo no mo te se mo no mo ye mpanyimfo eti wo so wonji sa panyini ni no omo kwa do mo ye omo ye bad frache wo e de be na me je una magi ni eya na o ma ye omo ho se ye obi wo ho no ma mesramo when obi am be ka say na stop speaking against face obi against me ma me ka asem bi wa kasa mama Ghana obi ado Ghana very good me ye Ghana ni sir Adwenepahene ye Ghana ni sir obi a wo hwe ye bia menim se fa dodo na ye Ghana fo sir fine so we ti me ye Ghana me every right say me ka face the country sir it's where the am fa hu me ye me program nice but Ghana sem di obi atimi ka bi and am ndo Ghana nche o dabi nti de tell say na make no my wife e be source no mo face the country for no mo say face the country face the mo the good pass no mo kra na mo ho ahi oza mo start no mo agenda no na mo massive support na no be support mo but e say my campaign say the campaign level and say amode ko mo se mo nji Ghana panyifo ni yen sa Ghana mra na wo no wonje obi ni me magi uni wo se wonje omu ni o
besi da na magiwadi etim say youth no mo ba video na se a nyese obi against face the country no ba mo nkrofo no mo di mo omonim no omo na me no omo nya adwen mo nkrof because mo nkrofo na ngasa no omo kan nsem no a no maka ko one side ensem no maka ko one side nti ka mo bae no mo se yan fix mine no but ya fix mine no maka say yen nyina yen kan yen sanya da emom yen panifo no ya dian de ahwe o ma che o ma amoaye boa no ma amoaye no yen nyina yen kan yen samom ya fix mine no na ya fix your attitude e kan ho because yet now I can say fix mine nwie na attitude ba fix automatic say see anu ma me be kan say mi wo ase o mete no ma ase president Mahama bae no wo biabie enwuma me boa good na do bae no wo biabie enwuma me boa aha say see anu say ye Mahama say na do o ka bie e kan say enwuma ho enwuma na wa bie no nipa na wa fa no say won da no no sa nipa no wo no ho a nipa no pe bribe age sa nipa no pe bribe aye dey age ahye no botom wa bra sa nipa no bosom ye tua ne ka eno den fix your attitude very good honom na fix your attitude so what you say eti mo no mo say mo di fix the country nanim no mo ba sa no ma we nyina no na ma kan to form ya hye mra na to ho emra nda ho na akwaji bribe emra nda ho no eno so ye fix your damn yes attitude. what you say hwe teacher ni what you say headmaster na you can say admission time adru young girls urban headmaster no person na man nyina da yes it's very sad that qualification what you say wa pass you no see I me no be dance mama wadwuma wa pass it fix your attitude very good wa pass exams as a ke for so forth simple direct no kwaye na dwuma Ghana ye won ho de nti a nyama bebre empanifo no kurampo no omo yare ana ma bakuro bu ha be se omo yare de se what be topic this so ai o beto aso asema me yire kan won de nti a o se empanifo no eba Abrokyire de nti o se empanifo no ba Abrokyire omo yare ana ma flight pa no ma ba Abrokyire wo yale ye na no what ye be kire mu Musia de enye se mpanyifo no so le ano mo ba Abrokyire so mo hwe mo ho yale o da bi but de che ne se panyin no so le a wo ba Abrokyire no obi o wo ska o so ba Abrokyire de enti no wo ba because nipa na fa no se nursing training won da o ma no panyin na e fa no so nursing training for no on control mo certificate on control bibia no wono no o de man na ya ase aye brass band Muntio, panina ye fa no say nursing training ye bie all branches be Ghana no. Mo koye nurse for emetime hia de me mu doctors no. Sam panifo mema no. Omo ne ma no ededa. Nto ne ukọ ayi e kan say Ghana. Ukọ doctor mu a obi so ye nurse pan akronim wo. We are less mistake obekum. Enti panina ngasa ne nim say me no me da nursing training na no. Ma fix me attitude ntino. Me ne mana de da mo eye force certificate abro man pass exams no certificate eye force no da mo ana mo da nya adwom kwan because na kopa adwuma panyin se me no beda bosumi bia me no betwempena ye be ko out ye be say eti ma ya Ghana for girls o mu sua de Ghana for no both boys and girls be brain pa de sua and now be ko nursing training o mu da life nursing school no life from bo ho etu visa sa panyin na ono ma sa e kan say certificate na e fake na de koye you know wo de konya adwuma no obeba gino se be won panie o me gino se be won panie eno tina panyifo no sole a omo mo so Abrokyire no maba panyin ma na so anu aba Abrokyire so ye de obehwe no ho yale because Ghana no bibia no what you say omo nim adwuma na ni dabi omo nim adwuma na ni so bribe what you say sa no ma we say nyina no omo nim hwe wo Ghana bebre na sa bebre na me say omo for omo ne na me say omo yeah no very good ene e for omo adwuma na papa panyimu doctor ono wadi be 60 something years young girl e be pa adwuma obaye no because omo nim adwuma na dabi and sani e be fa nurse no
ye hu say adwuma no wo ye den wonim so ye fa bribe ent na wo krom dabi wa faili wutimi fa enti no enti say ye fa wo say ye adwuma wo ye nurse krom a panyimo counselor no wo krom a no hwan obi age udi na na do mpo ba ha sa small boy no sa small girl na fa so ye nurse or doctor no you better am na ye da awon panie krom a wo kwa doctor no mpo na sa doctor no be ba won chen no age say nkra no nurses no na yi no edika control blood pressure obi bia nsa because masua de no o ma try dey a pass enye Ghana nti Ghana no ye face the country no na attitude no so atwa so because mbetena ko ya na etem ka say o me face the country no dabi me China who yen China one enka. What it? Yes, we have every right. Mommy, talk about Ghana to me say wawa sem. Sorry, Pepe. And say won asem na ye ka no. Tie mu nyansa no. So wahu tie mu nyansa ka je say and yenye a program and yen leave fake the country people alone. We will never leave them alone. And me so munya hu hwe. And me kwa me advice so me say omunya hu hwe because Ghana na ye man. Won to Ghana. Ens na obi. Ghana face the country no. Me say face the country for me say face the country for ni nyina no. Omo nyina no, omo adwere kita omo te say akura kete a. Afa na o for me. What you say? Omo nyansa do omo tirim no esusa face the country for no because omo ya bia ene do omo ya ase kom bi gidi bi no omo de ya na wo no. Wo so le a over kase Ghana yan fix Ghana yan fix kwan yan fix we na wo to no tax dodo say na wutua wo kan yes e bia ban no ene so be tax fine aban de mra ba obi no se mra ni Ghana emra wo Ghana omo se mra emra wo Ghana papa kona ko wi akokọ ne akokọ kona ko wi na hwe se mra emra wo Ghana de ntia me ka se mra wo Ghana ne se mra ni Ghana ka one eka wona kwa ka police fo nyina kwan ho eka wonya asem a nka ye fa kwa police station semra ni Ghana ene ka so le anka obi abe de ope emra wo Ghana ba emra na wo Ghana no emra na wo Ghana no ene se what you emra na wo Ghana no omo wo Ghana na nka sa no omo ni mra no so emra nde da ho pa emra wo Ghana because police ni no Ghana no we pa cho hwehwemu yie kona me se ode ko na ko wi akokọ kona emra nya se mra eni Ghana kura ka ebi wo ho bebre na wo ho no but mundi so se wa hu mu Ghana fo no ena asema ye kai wo a wo hwe you have every right to talk about face the country because we are Ghana ni sanso na yeso no yeso ye wo ranya omo kwa na ese omo kan ma me bo face the country fo no so omo di animu no I didn't want to say, yes, you're right. Say, yes, I can't drink. Almost say, Ghana. I'm not the country, no. I don't papa ben to Ghana. Ah, see, I'm on futu. Omunya of form. Mr. Masaka Bim said, face the country, no more down in our general form. What I say, face the country, yes, being support too. Yes, support of Ghana because but Omuna almost only leaders. Also ye leader. No leader bini. Na o me mejuni. Ah, me na mra mejuni. Ghana ni also me leader kon. We leader na wo ye no. E kom na wo de yes ade no. Because o check pa o mame. Ya na are ho se Ghana fo no a omo kura no mo support sa omo di sa face the country nanim no. Ya omo support ya na me di omo ho ya wo. Wo kana kura to youth no, omo be bre fokin. So omo mistake Ghana youth no ebeduru baabi no mbeto me boo ebeduru baabi no mo beto me boo ayedai ede amame what I say ebeduru baabi no mo beto me boo ede amame de time ka say ebeduru baabi beto me boo de amame ne say omo na omo di manim ni nyina no mo nya papa sa wo gina na adu di ye no ukoto abama na na so nyini ni no we mu na abaje omadi waje mahama adi ekoto abama mahama afere do bia mo se wonye mahama ni biem na we mu asole ba say na I free the country by force and panyifo no fix it hey mo tete kroma say abrabo be na mo bo
Monte te Abrokyire no abrabo papa ben na South face the country for obi a we serious abrabo bia no maame o tena Abrokyire ha enye de say face the country friend na ko Ghana na kokoti no yo na Dubai Germany kra no me say me be catch them o catch them say me country am say na yire no wa ba Rebecca yeah na do yire ne me so o catch them say me country me fancy wo so na me fancy mansantenta yi so na me country am say wa ba krom ha Germany ha nti wo twe wo mo o man timi anko so obi ni wa o ye be ma o ti so ati ase eti mame hwe o omo no omo nya mema ena sesia no face the country na Abrokyire fo se Canada o e kana say US o hin Germany o UK o baabia o me se mo deda face the country fo na no omo nyina no omo nya papa na ye stand de bia so e begina da bia meka denti ameka sa ne se Ghana youth no amomani an na ho a na omo gye sa ankrofo we di a da chombe mo bo pass ne boga na otia na wo se face the country no ka kire ne se boga yi sesi a ne me ho nye de ne me ho nye de nti we de ne me sere wa pa bi kakra ble me na hwa ade so we pesa ade nda bre wa Ghana youth ye say ya against face the country no muntin ye ye support but omo na omo di manim no omo nye papa face the country for no omo di manim no omo nye papa because the entire make us say ye to aba ne wie na di say mama ye to aba ne we the monko previous videos face the country for now ne omo gina wo say and I am fixing my monko kind of campaign akese a omo ye ma MPP monko campaign as anko for we obi si an sebi kwase ampanyi na nsesa na adwe adwembe na o masesa swatters monko campaign kukudamu a omo ye de ma eye but cancer man panyi otesui enam se no mo de omo yam kom enam no mo peska bia dinti no aska na na kufa do se me de Ghana ska no me fa ma wuni me de babu man no me fa ma enti na do afa mo no ene ha omo because ankofo no nyina no unim omo ndwene da ache o sa ankofo no mo ye face the country ni nyina no se nyankopon amie bia omo adwenem ama obi ahu a kebeti eti omo so apese omo nti montum leaders nefo omo na omo so omo face the country nanim no me de maka mesa aka biem se Ghana de obi apese yeye Ghana corona da ho no me eyeye na me pe ko mabusuafo e wo Ghana eno so nkire se obi e ba be die ni mu so pese ya mfixe man no now face the country for no kro mo yes akra na ya na mo ho ye mesere se o mbese message ni kwa abonten se o ma bie pages e ko mo ye na no na ko ma share o mo kro fo na share atotom platform so face the country for no be big platforms say omo kro fo no video nya bloggers ni bia to chairman net mo na ahoya wo mu enti mo di kan solve sa ahoya na ewo mu na asa na makwa Lydia face the country enti da bia ne ye de se be kan kire mo say face the country ne support but omo di animu no men support omo ne en support omo china because they are all fake omo ko shipo Abrokyire ne Ghana nyina the whole Abrokyire face the country leaders no the whole Ghana face the country leaders no me say me no omo nya adwene ne enya adwene china because omo na nkasa no omo nye papa omo fix omo say so omo nim nyansa komo nya face the country no nko a omo nim nyansa komo ya face the country fix your attitude ni mienu abo ni mienu nyina nya adwuma mu ko mo ka ba ko eja ba ko yes because of selfish interest very good wo na wo say am fix mine no wo de won pese wo bete say fix your attitude abrabo boni amuti kromo a ye ka mo se yenka e na obi a okwan o fa so ba na Abrokyire e na Abrokyire ba wo ba kromo a se fix country ba wo se no Germany a shemra ebuwa enti ahakra na broni a shemra no wonni so na wo krom yana are krom na wo bedi krom ha Abrokyire ba bia Germany attitude yana are ho law atu hanum say follow the law yana wo ye yo yana are because who are buying the fast fix it start kontompon Ghana for no your attitude no Ghana for no ebie omwangasa office e wo krom ha ebie omo laws omaye omo law e wo krom ha say to ba na Ghana ni na fro say krom ade
kwan se na Ghana for no ye fa so de tie wo saa kwan ne fa so de tie se no enkama omoma ba mu ni nkrata no obi a ye badwin me what you say nko obi a yes obi a waba woni krata ne de obi a waba woni krata no ono no de nka wo kire no kwan bi se o wo ba no hwe wo so ye bo ho ban unyo obi krata na de ye adwuma ukọ adwuma no aba fie what so be pia kokro mu a jakrata no wo fie tu nipa no sai futu no nyame ya adom na ka nipa na woni krata no wo bo sa apo wetu ne tirim na otim bo no homoden me ba maame obo no homoden na wotimi edai enya nkrata no ewia na waye dai na afede wo mana twene ho afiri sa abrabo bone no ho na me ba wo mana twene ho afiri sa dabi ya ye de ti krom ha me de obi a woni krata de yes obi oni krata de me no da bia me support mo me against o mo da kanyankopon kra na entua meka obi oni krata no da bia me support mo because kroma krata na ye de tena ha nipa na ba na woni krata no no akire nse abrante kroma se de e bi obi krata na beginning no betim da etwetwa ho what is nipa bebre ye de e fa saa yi no so but nipa na nya obi krata na odi ye adwuma no akire ne se what I say sa yes because obi anu o Africa na e ba na okuta krata wa be du krom ha na why de wa bre anse na ye de wanya bi nti afutu se ye de mo no se wo no ba ha se na wanya obi krata de ye adwuma no upia kwa abonten a nipa na krata na de nyina gu efie because bibia timi si wa abonten for ne nyina gu fie se na be ya control bi ba ho nya de ho nkyere good ebia wa han obi wan room nyankopon ye wadom na onyo ba bi na netena na se nyinsen ba mu a na wo na nya krata abrante saa nyoma na abai na kululu na uni krata na mu no yifru mu eso wa ya abode foforo so ate ase wa ya abode foforo but Ghana for no nkyere mo saa nyoma no ene ha me no maame ene ha me no because no bae no obi atimi aba betena kuro no mu anya krata ewie no abrabo bone na no de nam so suban na bae na bi mo kire no no kuro mu no ene na ogu so ye attitude phone na de wa Abrokyire oti Abrokyire ati kuro mu sei aban na bie ne mra mu ato ho ama obia se wo yo ba wo a aban be support wo ye bema wo no yerete na se muniska wo no get na muniska mbotu adan ka aban so be do betu ama mo sa nya mra no Ghana for ndi so sa mra no Ghana for no ndi so nti ade na akoko obi die ade na akoko obi die no dey problem no what krom ha no wo subai eti say what you say wo subai a wo di to krom ha emra na eti say nti kawa no tum follow wo di mra no so wo krom ha no na wo fa mra no ekwan no so a na wo ye fix the what you say mama he ni ho no ma sister obi ani ho no ma ba be gina ho no aka kire say na de wo ye ni jai mama ya pra na be support so ka de he promo no see de ye ka no fix the country for na ngasa mo ho wonsem bebre fix the country for na man na omo di ani mu no e man ne bi mu kra no omo ho wonsem bebre omo ho wonsem because fix the country for na me ya na me mpese omo meka ade bi kra na omo be challenge me because dem ne me yire kan nyina nyasasem nko a oti kroma se wa ba wo yo ba obi ne kwan a man ne bi fa so di nyom nkrata good why wo ye no nipa na wo no gina em ede ne krata asan ma we mo nhyana fix the country for man no montie fix the country for man na mu je ni mo so ma betena media so na fix man no na we fix man no wo ba kroma nipa na osan ma wo no utua ne ka nipa na wo san ma wo no wote kroma se yan na Ghana panyifo nye waba kroma se wo fa yefunu obi abre no ho nya ne krata wa ha agi watenem asan ama wo ne nipa no asensan se metua aka empem du empem kan se dunum what you say wanya ade na wie wonya wie ye no de na ayeye wotua ne ka wasa bu nipa na fa so eno won fix yourself wonya fix yourself nwie wo so obi nko fix Ghana ena emu mema bi mo so mo kra no nyanya me na ya adom ena yede mo kọ ena ka se wo kwan man ka sa America na mo gina Kotoka International Airport what can sempa mama emu mema bi mo wo se fix the country for na ngasa no me se omo ho wonsem ena we say wo na te kra na sebi ya fa say wo ye yi na me na ya adom ena car na ye dey ese wo kwa fix the country for mama they okay mesre kire say omo no mo say fix mine
ono no osuro mpo se be deport no na ko Ghana it was so no ma better social media did no ya no mo ho ye mesere adentia because enke de ba ko Ghana ye de na ko no e na car na nam kwan so na no omsoro mo se Ghana nkwa na accident isi ye de na kwan so ko na car no ko nya accident okwan so ntine no o kan wom ya semu enya serious nya serious o wo no what you say nipa no car no ko nya accident no e save no Abrokyire ha nti true accident no e ye gina so da ma na krata e okrum ha true accident no e no mo gina so da e de ma na krata okrum ha kasamre wo ya samre say ka ye awiosu bo fruit egbe mi what you say e wo Ghana enti sa de we say na mo betena social media no so and na face the Ghana face the country mo ka no mo ka attitude aye de aka ho because mo me ma na mo die ni mu no titiro cry Germany ha me de bia say me kasa me kan maka titiro cry Germany ha what you say omo ti Germany ha ma bi mbetete social media me betete social media che say ya no mo nyina me ya oba mo ensem kwa na wo mo ho oba na odi obi atem na what you say ensem ensem wo mo ho no bebre mo betena media me say mu de maka atem say Germany ha me Adwenepahene na me ka Germany ha face the country for ma na mo so betena media no so na na mampanyin we ya say Mahama ya say Kana Japan ya say Nanado ya say MDC for ya say MPP for ya say no omo de manfo ka omo na omo se san krata ma omo no mantu omo ka ebe sinne omo de omo ka me say mo na kotua woka na nipa na boa yesi ebi mu kura po omo nua no mo so omo sisters na boa omo ebe si ene ya ye kasa omo ni omo sisters na omo boa omo na enkasa asa face the country for na man bi omo so a man bi na omo ti social media de no ebi mo so na don ba Abrokyire omo do mo ba ye no e na omo adwane afiri omo so aho e na omo antu omo so omo sky de omo antu omo no omo wie ya omo se ye ko fese Ghana o ka fix attitude a mo say fix mine na attitude no be fix automatic o ba krom ano ya fix mine no what attitude na say nipa na obo ampodo ba me dem ka kire mo say bloggers no ya mo ka no kure be jam what you say mo ka no kure de nya mo se mo ka no kure ye nya mo e na obi aso nim no ho obi ade wom wo ba wo de na kan say o take it no atena de ko mo ti krom a mo fix mo attitude e na be boa mo Wuti kromo say wo yo ba nyame aye wadom wafa yefunu wo ba ye no obi aye ne nkrata de amawo nipa ne yema ono ginam na tue nipa ne kama no na nye fe wate adena wo ye nipa tue nipa ne kama no na nye fe wan tue nipa ne kama no wie ye no wo sabe ta social media e be ka say yem fix Ghana panyifo nye na wo su ba ye etina say na manfo bebre na omo embo very good omo antina papa ya asa mama it is uncle for we say nyina no metena wa na se me hu saa omudede na omo ye media no so a na metime sere saa am se na won fix yourself nwie se obi si a na ukoga na ebe botu kan ka wa tu saa kwa no kwa de ya na omo no ya na omo hu ye mesere saa nkofo no we okay saa nkofo no omo hu ye mesere so ate ase ebe bo wu na wutu ya na omo hu ye mesere to the stand say what kroma say wo ya de me so me kama de adentina wo no be ka kire me say nipa say da bia me mo adwuma we are normal da bia me mo adwuma so ate ase eti da wabusuafo na ebe bo omutu me na me kasa asset na kire woni wabusuafo enya ebe bo omutu siga na wabusuafo ba bi omutu omudi tuo sika na ebe kwa kukuku omo e wo honom emotional people men da bia me kasa me no me no krenti no he oba me ka me no kra de e de akire wo me ka me no kra de kire wo na se obetia no aye de no watie wontia we enye by force but da bia so be ka ye say eman no Ghana man no ekoso a enyina ye pe but eman no nya panyimfo no kwa na ese mo fixe man no ye nipa na ewum no so no ye fix your attitude your big problem adwuma yes ye the support panyimfo no say be ye nyina no ye nyina ye say praye ho yi we ba ko e de ebu o kan bomu a emu so at asenti no o kan bomu a emu ntina say yes so no ye attitude na ekuta ye no because we say kan say omo ye projector
obitimi ko no honom omna dada ne agyanan bia wa hwe project na aban bi ye no na omde ho adane agyanan abia eno de wo ba social media wo meka ho asem wo ba media no so a wo ma meka ho asem ade a wonim se wo be kan ye se fix Ghana face Ghana eno no mo obi o ha sorry o say na de bia ya bro and I sorry omo titi amanfo so omo krata no omo fie ya bro who say ya bro wo say de bia wo say face the country yes we ya bro de bia wo betina so also face the country de bia wo say ya bro what and you also jaisa say de bia wo gusu kanti say de wo kan sa so na so ye ya de eti ya wa de yes we nya ade what enti Ghana na da honom ne de na Ghana ye obi ade obi atimi ka Ghana you right to say ye ka Ghana ye Ghana fo ye free Ghana Abrokyire ha obi atimi ka Abrokyire asem obi atimi ka Abrokyire asem obi asi kwan say krom hanom enka krom ha asem dabi wona wo mpe na so sa ade ne se maame wona wo mpe krom asem krom asem na na menya ma de but Ghana asem so meka krom asem na omo so mo nka ene se omo ne hwe on beka omo ne hwe na abrabo bone na omo tia so omo suro to ono no tia se na sa ono no tia se na ono no live fake life wa no ebesi den na sa nipa na yede ono na timi ayede akwa akugina so wo ka krom asem ontumi nka ontumi nti de obeye ne se obeka no ayede atum na ese nti wo ka yes what to obi to na da bia se be tete omo to da bia be ka last time they okay wo se gra so be tete omo to me se metete omo dross na me se me se me den mama me se metete tete omo to me se metete tete omo to atete omo dross tu nyina ya da ka ho yes wo se satam kra no wo se me no ade am ye bia no ade nyankopon ene da mama eti ekwa na asan besi so unse the na make no na fix your attitude fix your attitude unse me ba krom say say ma make nyina yes omo fix your attitude me boa unse asan bam so ati ase o san kofo na so na akotwe fix the country ade aba na me ba krom ano job centers sem social sem nkrata asem we na address da ha ati ase we na address da ha we na address da ha we are saying na fix your attitude ni nyina no me starting home videos nya no fake life so say kwe no fix your attitude na san bam yes because into ye no na ye be jam nya sa dia mawu me dia me film emranta yin bia obi e chia o sa pepe blessing bia obi e chia o ba so anu ahye o ba anu ahye oba fire mo atete mo dross nyina betete ma me say mema no so mo boxer boxer sauce nyina betete Sama ka chom se be etu bi anka dem mo be yesterday sa etu bi anya de enka dem o kan na maka no kure o ye ka be tie se ma na ye tete obi to ye ka we ya na ye tete obi to wo so wo tete panyifo no tuntu wo so kawa no very good so mo se ma me di ejam no na me yere wa ya de pa me se ye tete mutu a mo so mo tete Ghana fo panyifo eto e wo social media anti no asema me di bejam ano no why nti ye so ye be guso atete mutu mako de bia ye betete mutu se nya mo tete Ghana fo panyi de bia mo dia be topic one way me cry dey be wo ho funu me ti ma me bia na face me one so was it wiase no we say ye kind of blogging ye no ye all angles ye ba bia ye wuram ba bia timi kan bi omo no de no krom ha sit omo no de no omo ntumi nka Abrokyire mu abrabo Abrokyire mu real life wa Abrokyire omo ntumi nka because nso ko kan ono no ne ho nye ono address da baby what I say ono no oye oba no obi osan man no wantua ne ka ne ho wa asem nti be na obeka Abrokyire asem be ma no so no ono so no what I say to mu nyina ho wonsem nti sankofo no wo kan Abrokyire asem a na san yo mo ya se wo kan Abrokyire asem ba mo so le a mo se chenchena Ghana nye usuba mbone na de ti krom ase na wontu mensesa no suba mbone na mo de ti ase nsem de maka kire mo se mo tag sa face the country for no mo so no social media mo yidede no we didn't say mumano mema no san ma omo no omo so mo do mba Abrokyire no mo antu omo ka no mema no san ma omo na omo antu omo ka no omo nkotu omo ka because mema no bre no mo nya omo nkrata
na mema no so mo tete abruchire mo address de baabi no a mo bu aban ne fa so no se mo fix yourself nwie ya mo nya dede na mo ye social media no mo jai sa na man ya kasa no makama no na ya kan ye se obi atete obi dabi te se dia mo tete mpanfo no bo se mo pese Ghana nye yi me boa abruchire yi ana mo pese mo se abruchire mo pese Ghana nye yi abruchire yi mo pese mo se abruchire adentia so atiase Emrantehene I see insult my uncle SY for me why Emrantehene se ne wofa yini di ne wofa yira tema no ne wofa yire bone a waye Emrantehene bia no kwana ko pa Emrantehene a chew nyesa Emrantehene spake na so ba so ha baby o Matia say ebusia edimbesia nyame adoma mbesa atenka peace out da ma se oba so a ene die kwan so dwuma die e de bra wi maame dwuma die de bra omu yi hwan ne so yasene Catcher mo has developed collection. Omo UK yes from opa tadia wig. Once me wigs are mentioning na kama. Opa contact you very affordable. Very we your ba mema nantadi no mo bi. Has developed collection omo UK. Omo ship worldwide. Into no contact you omo. We your ba mesra. Minya man mo amwa hanum. Monton niema wo Hesibella collection. Omo number no wo honum. E wo page honum. Yes, mon support ye nuaba na wo niema quality niema. Sa pepe. Enko ton niema fu bia obi oye eyi e wo social media. Ebu ha na oye video na entuma etisi na e fake sister okotobia wa boka. Sa. Ukotobia me ka asem wi a kire wa entade wo share ni na ani apa sa enye niema papa na omoto sa omukọ mini baby omukọ kra omo niema no fu tie ya niema fun e fake enti se wo baby a entade papa baby atade a wo be hye na wo sha na chese so light atade a wo de call wedding na wo si obi ohu ana afi omo show yes remo Hesibella collection. Omo won niema papa. Ye no yen kanfo niema bone emam. Someone who enchance isa akode retails. Obi a oto bibia edi ho adanse. Se ye nye fake niema. Sa. Eda munyina ma se de mere ekan collection. Omo UK omo ship worldwide. God no. He obia Italy bia wo bia sister bra. Omo won cross to niema nyina the shoes sa niema ai chains bi omo obi tebusu ya da ma se de me re kai no edimbusu nyame ya adoma mama ba peace out